wanim na efe na ya asere na gya ase ya da bia na wanyinya mo anim se de nkwan bia wa ya anyinya ade asem Mommy so frame me na maba aye no kure kuya ma frɛ wo ne nyina ne se wukunu ba oba me ha no de asema betum anim se yese de wani nje wumremu na chese yese de oye obia na nya wo fe akuya ewia se ade mi chiri ni oba ana nipa da sani ato anu amunu na nso ne sai bibia anya wonu amuna a kire sai de be men wo so ye ma obia waye ade ama mia mani tue bia ntua kra wa bagbo mama ne na wo sori ara wumremu na no ne ade yi no wo yese amana ni nka fie wo ba fie kra na ni nka fi se joba odo no and what is sika twitwi die aye no ho ade wono ne ti fefefe efe ebi kame ne se wumremunan onya oden wabo watim aya oden Mommy, you don't know what is going on. I think some no makebia cho but still umbeso obetemase you say quite the akwa wie kwa de chen da mama means me her brand any mu bi more because of say me sane is like asa ko de woman is like asa for some any mother ai akuya da bi o hu na ya oda na asa de ai we feelings when a woman na we akura wo se be ka chem se sila ya sa for so no wada de ne sai se wo be ka kire wo ma me se wa for so we akura me nka asam ni say asam ni mi gu so ka wo so ye di fufu na wo nom ho kwan me nom ka on sa na me ka cho say masunda ye bi den you know my friend Janelle so wo ni mo no me fa ne me fia da ba maka na ho asama shoulder Janelle be feel na me church asen mu ache ne se masunda ye bi me ne me husband says like to what say what to me cause me can't say I and I say me man hwe na say me go can some no che be ku be jai me no wate and na wo use anu against him say anche say me sro say I come na be ku beti de no be sign me ko bona mane no me so me hwe say so ma me come na be ku nti say come na be ku de be beti de ka me hu betwa so Mr. Beko to say mu ya mama me san ba me nchi nti na me hu betwa so say o aso eno na wo use against me no ne me da akuya maka chiro say Sly want to mean can na china etiche say wadam fun na kan say say na say there be so many madam fun di nkomo na tete ho akwa we bun sampa o meaning them I from the onset me catch Mr. Beko say madam fun befia nanka a newly coupled nka our for young na ke be explore ma obi abetre fie afina ke be explore ye made you crowd me man say onkonkodi ndaka ka din say wa accept say wadam fo mo entre fie ho say di ntia crazy ne matches no odin enhia mama enhia catch you me say Mr. Beko afina ya worry e bia na me be roro me ho na nam living room you just to entice my husband you know na so all for wadam fo ya be how am I going to even please you cause me e bia me fantasy no me fancy sa na e ma no say me ro me ho kakra na but you say no me shede mo nkwa na wade ye fe si wo hu kakra ma de ne nam ho ne ade fe mama ene ye ne na okofa sa boy we nyina ba nsem we nyina me ntimi nka ma asem nche nipa me pese me ne me kunu di nkomo so me suro ai adi asem kure ni akua edi asem kure ni akwasi Sly be ha nipa adwene pa o manye se me so yen makabra me boni due o ade wo ye so so me boni due wo wu ko ba bi ma ko be se de wi asisitie de wo ye de se wo hia duabo de akwasi Sly ye de enya se me fo abone so me mfo abone so won na de abrantie di me bayi o hia duabo me no time ma bra e chile ko bosi ama fetu kwan ko bra de wo di ye minie me boni am ye se man ka no kran che kwabna eno ne me boni am ye no ba de nka me kachira wo se nka na ka wo se wo nakọ wa ma branti ya dada wa masika twitwiri die we ya wakọ bobosi ade ye ayifro wie wasa ase jifa kwa abrochim na wo ho ya odo asem ade odo nyo odo asem o ba tutu tutu enchire be ma dem be ma ho adem achire be ma ho adem wa unimu ma me ma bra ba am disi ya na nka me susu wakọ abroche bi na mekọ na makunkun mi ya ja wo dada na wasa kunkun obi aka wo ko wuti boga ma me na etwe wo frame so na nyame aja frama farmer suma na me tie se ya mi a etimi de wo ko e na nka me susu boga ma me ka me mpe wo ko de wo fa so me ma chometi mi akọ isa ko mo mi enu pe na wo fi o me nyi sei usuru onya be
Usuru. Akuya tretre ho, ha? Keka ho chisheshe. Na wa anya yi, ha? What did you make at all? Ha? Sire na ja to mu na. Man so ma keka ho what? It's mental. Akuya keka ho what the ball ho cham. Ha? Ko wani nya de da bia ka ko wani nya de na ma me ni ade. What? Oh, this shema. Oh, na. Mi pesa mi don nipa, sansubo nipa. Minya mesa nipa, friso nipa nyane nipa te. Enso nipa kruya wadane ni ukoko neko nebi. Okweti fi kongunuzio, na wabana faba baby same. Enso waka unusa, wasiani tipa na gregu. Jidi eni odami wa monyina, ene tuweja. Jidi nasa. Jidi ami wa mano, odisheba misi. Hi. Hi, baby. Adam, so very fine. Yeah, boko. The DNA koso. Bibi anko so, me nenam social media na menhwe. Me nenam TikTok na menhwe de eku. Da be na o pese woko. O pese mkoyin. Enye fie. Me ku fia me koye den. Nye fie na me we. There be your body at least we free fie ababedi some days and as some few days be o baby at least there was a coffee ni hu say ebi a won yirai ebi aba na okra wa busuafo hwehwe no mu hu achi kwan at least fa ho ko kire obu fie kakra no mu so hu say unko baby a oh meti wo mi so na makoyera meti wo mi so me fie me wo fie me okay enti dey bi na wo ka chem say me ka no krese wa be fie na emum no wunso den so oba se upi ko hye baby se ya echi wo sa kofi kwa na ibu kohwini enti wo se wo ma wona ye enti a wo fie menye kohwini ana wo pamom ya na tabi enye se bia me pamo na emum na wo se wo mu se enye fe se wo ba betana be ma so na at least wo fa wo nso nko kire fie kakra ene de mfa ho se me ba me kwa me babusian for se me ba hase enti ene de only problem ada wo pesa me kwa ka kire me tabi enye se me pesa wo ko na me anka sakura no no baby ko next week na so wo baby ko abetimi akwa aba me twa me se mo fie nti no se boy na wo ha no onye ne ho ni papa se me ja wo ma woni ni mienu nso fie ha e bia no ma bi nkoyi nti odo ye wonye se bia me pamo ana asisi me de to media ko fie kakra obekọ da bai ko next week next week dia wa odo ye mane nkonko ye sa se me pese me pamo bi se wo pamo me dia wo ye ne asa wo pamo me fie bia he so wo ye no na ase na odo ye wo kame na wo kan asem kura ka wo bi kura wo dom se wo dom na wo tema de mami anka be ka kire me se ni enyu wait me onja mo kwan me na me ja wo kwan yo nya wo na wo ja wo me se next week na me ko odo ye next week dia mesrew ala blaka mesrew pa no bia me ko next week ya next week no kwa hwan to me ha by 3 days there na me nifi o pamo me ameko me kwa akosisa me na we said dey wo ya pament wase ase sisi wa bi jidam konso na kofie ala babusian fo ni nsema na ade na ma won ti ase wo na bi o ya ne fine wa ba bi jidam konso na kofie ade ana wo ka se me ni baby down sentina me wo se ko hwe baby a wo da no kakra na e ho nso wa san ba ha kakra na ase waja baby a wo da na ba betena ha sa ade a wo do ye misra me ko sesa me ne ma me ko wai esa me ma ko fi na sen ko mi se na bet ni na kasa won say nyi se foforo de e ba se wa wani dua so wo beti yawo wo se bi wa wo be kasa kra na ate yawo na won wo kam so na wanu mu yawo nwuno ho nya wo fine wo yare so ayese ntia
abusa no se asem bia ni ho na che se ye we ye ntina onyin se ni mu ya oni ade ni ntina wo ye sa why so me de na me hwehwa no se obenu bi nya asumdue na otimi da tena fie ho e de kura me bana ma me ti se aba be kan bisa party ti se ni je ofie oh bibia asem bia ni ho asem bia no because me kra na me nti ase oba musa se nti de wa wi ye ni hwa hin be ma boka ti siketwi ti awale usei na wo se me bum na mu na no mi ti wade a mi chiri ni nipa opemu na o ma me da bia me sere na me tete wo na be ma won no wo a wo meti sika nwa wo no a ware wa boka sei aboka be wa usei na wo se nyi se nti de nyi se obi anyi se mi ambusa se nyi se ni nti de nyi se obi anyi se bi na wo mu na wo ku ni sa ne sai penance nti a mo wonye me sa esa na makoma ye me ya ono no ntimi enile a won tinche esa na makoma ana ye me ya se mu because me na bibia ntimi nche wa bonten na me ba fie wa hwe adi edo sei na afese me no wa se ka me nkoto kai e bro me de so ma se ka no kwa de me hu bi da na ka kra na so wa chen onu amu kra wo so wa kra ka na wo so wa chen me pese onya ni je na o kale me ba na ma me nti am yesa nti wa kana sa so me da se me me da se si ye no ututu nan be bo mama ni mi sha pa wa ona awo no ni obende mi na mi ba wi ametete afa ye na ali ba so ayi ayi akeli anu why nti ko abre why wo muna wo se wo muna na ebi ana ade na kan asa abesha na ewe no zire o ma hunu mi o ma mi hunu sa ya no kwan ka ma ma be ka chense nka ma ni hu we nyina wo tutu ni na me ko kunu so na otina ye charge kra no ompe empena be ompe enti se ne de wo ye na o se me kira o ma hunu se hu se wanyinya menu se ka no ni se nya fa anti ma ne ha why pati aso e de ani kira o amen ka hu why amen ka hu pa ani aso baba yo ba chi aso aso tu de meyo we no ai mate e be ba wa yi sisi ya why me go na me phone so e be ba so sisi ya ati ya no ha mo ayi oh no problem yo ya no nkomo no why we no okay so kai come here man ka no come on na kwa kwesi ka kire e ni na be shi mama ya fashi ko da mi didi aso yo ana ya ka yo why amani njo ai yo aso ana baba yo na kusana ma fa wa fa fun na so go frame na me fa at least also wo twan me call na me ntwa akwasa sen ma ba bigina ha sen ma fa obe de ho no mo fa aden ama mitigate che oba to mitigate che aden na ma busy o me hu so wo frame kra o 17 minutes call oh fache me na dey menyem wo ye dey menyem say yes and you sana hu no asem no aka ma afidie mfifiri me me ba ya na wusisu anopa ewia enyumre anadwo desu mu no na anim se menyem afafo na menam oh jaisa grow na odi no frame na me mfa ma busy o ma ku side o chacha no edien na chese ayi na medi efia na wo pa ba na wo yes ade na jaisa grow na be koba ya mefre wa mo ba na wonyem say sa na ye me efia me pa benti na me menyem a wo say yanko hospital na ko check here wa fa hu be pio menyem afafro maba me ni ba bia nso a me ko se wo so wontumi nya me sa o me wo yiro mami, umi wa ha anya bone.
nzo hu mi ache ba che no hu hia sa pa me no ma bi koso a so ma fa me na ensi fo mu a de be ba ne nye ena kana me hwa se wakoye ma me panyi die ka wan kasa so bebo awura mu bi na wodi yie atu yie so ma hwa me ti bibi enfiri ho ena me chidi pa ni pa yie pa se woni se maba mame ma worry oba ama makotena control minya oba no meni da so ho bribiti ifie mienu ma de prison nyame ko baya wodi oba me ma be sire na free ho no ade ama be ma foforo na mame asemu ya kan we abra wan fa mensan koma mabusuafo wotimi de oba no asama be ma foforo so one ni ntana mame akana mamire mu no yenye sawo kana me hwa so de mensa breme na mba na mu so mensa niye ena oba ni oba no be ma foforo fa na ka mini problem wo hwenyam yo hota sori anim afa mensa esa de oba na sama be ma foforo adai mame bone be na me yemo bone be na me ye wo no oba no Wabi mame mewie na ko se me sha ase ka se hwede wo chire bi na hwede wo sisi wa wo keka kire me hwede wo chire ene de wo sisi wa wo keka kire me se me na wo kana san manti mako so siten ni wo yire o wo yire na na wonim so wo yire na yirade mema nka no kurade na ko so ba mo kan chem so wo yire o and they say bema bia tatis a wo yisu no no ne me de ma ba wai fa me ka ho be bia de mbehye no ka che me na fa me hye ho mesro sa dia CDS me yire kurate a obekumi mesro wai jai wo yire na wo gina mani so ye kan ye obejimi bia metwa sha de wo kire wan me ma fia me je won me je ade me gina wo hu me sen me nyinyi sen na me yi ni kira ho so me nye ready some person me no oba fufu na ni ade nti na ni obere wunye ready ananka ni kwan so watanti you so nim sa na say wo buy so me ye ba akoko what they will start back to abrewa duani o ye de obedu ya to ase so what you ase menyem bejina be bo me west menyem na ho de o do you ne wo abura wo de ba die wa ba me yem kura ka me mesro ye wo ade na wo pese wo tete me sa mesro je obejimi bia my ready to meet you mesro ko to kasa asem ni biem se de meje wa wo wo kasa asem ni biem a djuma de bedu wa ha sei no menyem ma so kola ko bie gate na maintenance na menya kwan wo kona wo ja ka twitwiridie eku wo no that's why na metua ka mini ana mesi na na ti o metua sa aka no akwasi wo ja ka twitwiridie gu ho no that's why na metua ka no mame this is keke me ba betua sahu yes wo kwa ofra dodo sai wo ma ne sai wo fra me ba ne sai na ma ne sai mame make us out to you ye chimi chumu me no na ti wo me ko da prison me no na ti wo me no na ti abrochi me mu ho na me hu sa asema wo kai sai ya no kra sa wo boa wa jumbo ni ti uba na ni se wa ba wo yi afa ho wa unya me atwa wo ka ba bia akoso ye wa unya me wo twa wo ka ba bia akoso ye so on se le sitie juma wudi ye se nka me ba no ye wo nua ba bi ana kwa wo de me ba no fa aso no obi de nua ba no fa aso ka wo wo de no wanya ho atutu nan dwa beti mi fi ha wa se nya akonya kra tena so mini se kra na beka kra akonya no se nya akonya ma be ma tena so wa na be tena so abe fa tena so abe gigi adam be ka che me se de ye me no e be me de mi ami nim se ani hwa hen wo yusu wa de se ma mi nti ade a wo ye wa woni tu ani hwa ukurom ukurom na de eti ye no ehwe ma me nya bochi o ukurom na ehwe na me pacho wo di se obo be ma eneme ena ma warrior pa ena enfie me samaye bibia kotum ya kontu ena oba me na tisika ware ni be ba ye oba no o ma me ni da ma be ma fofura ma e die na ka be
betina asa meje say meje eniema na odi gu mu no ho sika na meje ko bia na maintenance na menya kwan na chese me safra wa wo mfa wanya Koko mefro ami aka ho asemachi. Menkwan ni hu fifre bi menkwan. Na sa asema wo kan wa ma me ho kra tete me menye den ni. Asem kesi ebe ni. Reggie misro. Wo de me kokuru mu tu de. So kwara hu jina ho ka ka ni kokuru na akoi. Kokota papa. Enye ma go si. Some baby. Boss. Huh? Hey, China phone. The boss. SMS what's one? Sana hotel. Ana. Sana hotel. Oh, one kaswa you know. Antisasa. Dawa. Boss, if you create so. Oh, Jai, me away and oh, your crown, mamma, me crown, who me credit. See, you go, man, I say, The win you. Not to see one way inside the way, I know any day. Oh, Sika physical tantan what's what the awale me ba. Sika physical tantan. What's what here e the awale me ba. E the na me meye. Mama. Juma wusu di ye no se wo nua ba bi na de wo ye ye no. Ye de ye wo nua ba na. Ka ba wo de. Akwasi kama mti se nka ba wo de. Mama ti say ne krakra. Say e dey na mesa mo ka shere. Ye na ye ba se ka kire. Chese o du baba na ma be ma fofo. Ite nya dia menya me biem. Onya wo di o. Onya me dia. Mama Me ba na nya wo dia. Mama se sa na wo ka me asemo ni be kwantena. Na wo sori aba ha kra nya wani. Anya me mani. Anya ofere. Me dia ni bre na ba yo. Wo ba ya di sai. Wo free wa bro che na wo kwodi wo ba ne na ya bo wo no. Wo ba akro yi mu no. E di sai. Wo ba fi ha. Wo ba fi ha di wani ma ba kire me se woni e. Kire me sa akwasi e di sai. Mama se na mo ka dia me do be kwantena. Yes, me dia se me be kwantena. Na ntina me ehu no kura wasem. So ba no e wo se me fama dia na se wo so okudi be ma fofo. Nkoti a meti se me de be kwante na nya wani wu. Wa kwotena abrochire, afiri abrochire abetre kuma ase ase Ghana ha se me kwante na. Kwai. Fa kwante na me se di be. Se aniwo. Anya wani wu. Ye du ante na ho na be che se asema de ba ye aniwo na se. Me si nya de ye. Wo de ye be share wa ante na. Me si ye de ware ye no akwasi e. Bosia no ensanie, wo de sika no tuma. Ko fa ba no na wo de. Ye be share wa ante na. Wadwem bone na wo de ba ye na nim se wo ba na wadwane. Wo ba ye di sai wo si bi fi ada. Akwasi wo si bi fi ada. Wako ka che mami se me kwante na na me medi wachi busi atwitwiri die no ba me ba no wa a enka ba hwe na kira kwan me nkoti a meti sa ante na ko na me se medi wachi